Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasaledye rakacho karastacho nan program en Rahnwet nan Pohnpei program en kabese way raka po rasampalakan me wiyawi teban wiyawi nan way Pohnpei Area mona chan pachoyon nan program en kabese nan suksech Ekaneng melen yan walian kectio chiang ko ya chinga sakaratan kay paniyo wow Tuan malan wow rakso kan Pohnpei yu chinga sakaran wow lapan kuran sanan kan ko wan kisabal marle kan nanalat nan kanyay ko chinga wow choror to kasabal machay kabnan wain Pohnpei karyawan kabina speaker vice speaker o chaway kan chorus nanten Pohnpei legislature wan kison ko pong labalak Samura lagalak, John Tatok Sarawikan Chorus, nan Belian Lagalangkan, nan Wain Pohnpei, Pobe Chuan Waunki, Saban Marchuan Way, Unsap. Rahnwet Way Saban Mankian Suma, Chailan Kachin Kasamo, Mr. Cyron Samuel, Mibachuan Walianto, Obstan Cooperative Research and Extension, CRE, Maybe Ban College and Micronesia FSM. Mawia Extension Agent 2. Rahnwet, manakap manage, kachoyon nan men kaya kwen kachowan, sa kachuan way, rakasampal, mabitata, uyaban apali, sa palmachay kuingkan, magansoma. Hari, ang suksech pan kachowan lukayang, Mr. Samuel, and kachowan kabese, yan chuan way, ya, saman sumakan, maganlalong, sa palmachay kuingkan. Kalangan. Amo na yung tawalay, imen patong jo, sakarata wakan na siyang ngayon, ako hiyan siya, ngayon patong kupuro pingyang patong sakarata. Kung tawala, sawaso sa karekchuan way, yasaman sumakan, magankakan lelong, saban machay kuyingkan, nanwain Pohnpei. Kalangan, sumaw riyaw, nagkalak. Tawang te paratan sa mga sa ipingkan kayo sumaw mas karyaw laikin Kalangan Mr. Samuel aya saman men kasansan te symptoms kan sumaw bukat kalangan skalyo sumaw mas pungkiling buik pangkin ribuy caca buik pangkin putong Quick bang pilgin mga lautap sa kakayat te chichi. Sumaon piping, quick bang suci nangin mga, jujugak pin mga kitabay pak, umye pak umbos kin paratari. Kalangan en komoy. Kaya kung kakawit kachuan way, saman wanita, maganapali saman sumaw bukat, makamapchen kasaleta. Kalangan, saman mo niliyaw na siya kinsawasabi. Quick, sa cuma ng summa patch. Kayo muni may wajin katan di iPhone ni patawan Pohnpei ng mga niya mas or iwan watch maging tapang quick na summa mas. Korea muni may wajin patawan lupa maisin ni patawan Pohnpei ng mga niya typing. Checking sa quick na sumawang typing. Kung kag sa karekchuan way, yawasaw ni bukat kung kagan analti sangye. Kalangan unibukat siya pagkawan dasan Pohnpei State Agriculture te punsyo. Iwasaw so much kakin pagkawan da chapel maray taray sumalun. Miyay sabihin mo na bukat, mayroon anane. Kalangan isayas o iray 20,000 punsyokan pagkawan tamang yawan siya kan iwawin. Kalanganan ko mo Mr. Samuel. Ayawan muni may bantatong kiyang sumaw bukat. Kalangan ko sa umbal tayo karosan mangi sa pagkawan yawan bunubukat magpambang ng tatawag yung ano naman quick
Onion mash, combined with the tongue to see on pound, on quick pound, is up and not. Onion baking, combined with the tongue to see by on quick pound, not quick. Quick malas sawasan munupukaj. Aramas pankakan kamena o panache tesakan. Kalangan aramas pansay ka konache tesakan quick malas token munupukaj. Yawan waray magchayvan awi pokchayan kap chungale quick me alayar tokan munupukaj. Kalangan ewe wuni miyaya men kasaleta yawan kelai wuni bugata bang ni palorong kui ari ang soma wuni riau ni apjon bacawanta ang wunian mas pamban awiya ki rani sa kwalu murintok negara sa makamban taka sa panong kui rano akamban matakala rani sa kwalu sang rano sekolah akamban ka kamela o tatang sa panong kui ang wunian paikin komban awiya ki ran reja walung muranto. Kalanganin ko mo Mr. Samuel pwediran kabese sensa namao. Aya kamao tagasungwal penmuni temen sawas en puik pukaj. Kalangan sangan kamao boy kayo abangak sawasa kachkala tesi panangkanang pi negara sabab makamban kampung migman sabun cuma itu sumawan mas abang pigo bang yung mga laut up sa gagay panalaw yung spenda laut sabun moni ang panta kanang pi are kasambal pang yan jogata ma sabun mong pi yang angi sumawan mas abang yung takawala pwede wisla kanang pi. Kalangan nagasantal namnya kaswat pe? Kalangan saya kaswat pa sa tiaratasan unubukat ija akabarang aramas te chungale te cakan aisyom na unubukat wikikilay na palorong pi. Aisyom na tawliya ran kasanti mau. Kalanganin ko magkongkak sa karekasyon way kaway ya uyaben unubukat siya pintato kong puik. Ang unuriyaw kat siya pintatong din niyat pangin patuwanong ijabang orang puik. Bantong patuwan na siya rin kijar patuwanong tawayan ijabang orang puik. Kalanganin ko mo Mr. Samuel salari chingal iran kalalaga kamya chira choror mga insan sa long chon way magalalagang kanstulel chingalay sa umech. Kalangan ira choror yung miman patuwanda ang matit wini niyang banda taong tu wini akasambal mele kamiyan maangit na patuwan yawan pauning buigo tama pembantah koyang, bukan bunyi pembantah koyang, anane eksak dan ekislau. Buat negara siapa, okai bunyi menjadi bunyian baiknya, nah bunyi ban sudah del bukan ekonomi del, abangkak karya biwa macam juga mau. Ama mia iran kaya nama terkalebak at obis langatang way niya jo paros yang niat dan nianan nambah na obis ye sidur yaw sero lemau sidur. Kalanganin ko mo Mr. Samuel no kalanganin ko por karas ye mes magayam sa kalasang machay program and Rahnwet and Pohnpei program and kabese rakap eragasang palakan me wiyawi dagan wiyawanan way Pohnpei. Sebace wan luglugay ko kurakanan kachin sa Bali Radio V6AH ong nan program and kabese kasang parchekan nugan kan kau na betamor. Lao lele wanso kaselelien.
Rahnwet na Pohnpei Rahnwet patron wai Pohnpei